na SACCOs. Sako y'abakazi katandikwaho muka mukuru w'ihanga kwatanise n'abebembezi ba Mitooma okwera abakazi okwebisaho hamwe no kwetungura. Tukatandika turi abacyara bake hata hindi kurangira twaika omukumisha na kandi tukatandika no kusenta buce munonga konka hati turi omu 1.4 billion utandikira mu cyarogo wa hansi kugira ngo akurakurane ayege kugura sabundi ashashure na school fees kandi n'ekindi omukazi yabatungukire obwiro bwinji abana nibazayishomero. Anet Mudishakatsi muri yo mwishenjero kazahabwa district ya Bushenyi kandi obira ryo mujenyi mukuru ahabwira abakazi okubine kwekoresa bakeyihomboro. Namushisha yakora namukazi akakora wena mukabisa hochi ona wongwa namushisha cyo kuza kumanyira waiza kuregende bazigarame warete kitanda kibyamo munakurabyo muri apana kokiwa jirete okitekaho oteka umfaraso oteka amashuka ga white otumwamena kwakira kora rentwa hariya emezo giterezo diko cyo kunyana cyo kurya omutwara mushenja yigusi yatakozira mu ruho na wo mushobozi. Abarkwebembera sakweji bashabirwa kwetantaro kurya sente za bamemba ecakubasa kubarugera mu imbera mbi. Nono oriensigo ebe bintu ba board members abo governing SACCOs wareba watanga kugira ngo umusiri kwawe kubesako obe no manya ngo oriyo no jigarire nyuma embu yo kujigarira misho. Bamemba barabwirwa hakunyaga cyo mwishenjero kazi wa Mitooma kugira ngo nikiteganise ntunguka. Narigayegesha ndiyo ninzanya mushekera. Hari abakazi aba babira bakomireyo. Abakomire mu district age kubakomera roni. Mwenanye bantu mwenani mbasha baguma ninzanya mushekera. Wandire kureba nangogu akariyo muntu wawe onga bamukomere. Mwenani mbasha batabakoma. Omwaka gumwe gonka abaruhinda North Women Farmers Sacco bakozana amagobaga miliyoni 18 bahereza rono bamemba babeze rukwingana biliyoni 1 na miliyoni 5 n'emitwaro 9. Amakoraga gashakwa Michael atwakire.